E hara mā te ratonga hauora o Hora Te Pai o te Ātiawa, e utu te nama a te rūnanga o taua takiwā ki te poari hauora o Kāpiti. Koinei te whakatau a te heamana hou o te rūnanga o te Ātiawa ki whakarongotai a Richard Ozeki. Nuku atu I te $500,000 tāra te uara hei tā te poari hauora o Pōneke me Kāpiti, me he whakahokia mai e te ratonga hauora o Hora Te Pai kia rātau. We've been put into a position that the rūnanga has been held accountable by the Capital and Coast DHB for the repayment of the $590,000 unaccounted for funds. That's why I'm standing here. We were one of two groups that they have been working with because they were unable to clearly identify a mandate from the people. I guess with that right up in the Paumanuai, I actually dispute those figures because, you know, the people we've been working through our accountants and that, and they dispute them as well. So I actually don't know where they come from. I aro take hia te poari hauora o Pōneke me Kāpiti, ngā whakahaere a te ratonga hauora o te Ātiawa ki whakarongotai I te tau kua mahuake nei. I taua wā hei tā rātau I te pai ngā whakahaere. I tēnei tau hei tā rātau anō, kaore te hāngai ngā whakahaere a taua ratonga ki tā rātau kirimana hauora. They are holding both parties, this rūnanga, elected in 1st November last year, as well as the ex-rūnanga members that we voted out in the vote of no confidence in September. They are holding both those entities responsible for the accountability of these funds. Te tino āwangawanga te poari hauora o Pōneke me Kāpiti, e rua ke ngā rōpū I whakapae, ko rātau ke te kai whakahaere o ngā kaupapa hauora mo te Ātiawa ki whakarongotai. I've appointed a interim manager, Rane Winera, to look after the service of Hora Te Pai. Ko te kia te poari hauora anō, ki te kore e hoki mai ngā moni I te iwi o te Ātiawa ki whakarongotai, ka katia te kawenata, hauora ki Wainganui te poari, me hauora te pai. Joe Glenn, te Kalere.